Hello dear friends, ni Modeste nanone basuhuza hano kuri online class 1 channel. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese ni gute wasetinga coordinates. Bishobora kugira absolute coordinates cyangwa tukagira relative coordinate, but today tugiye kureba ese ni gute wasetinga absolute coordinate. Okay, hano rero murabona ndi muri AutoCAD. Ndaza hano muri command nandikemo d setting, then mvuge kuri d settings, then haze this dialog box. Iyi dialog box nimara kuboneka inze hano muri dynamic input, ubundi nze hano kuri pointer input, then hano munsi murahabona hari setting. Nze nkirika hano kuri setting, then hahita haza kano ka box karimo polar format cyangwa se Cartesian format, then nshobora guchuzinga either polar or Cartesian format, but mpitemo hano kuri Cartesian format, ubundi nze mpitemo hano kuri absolute coordinate, then ugakanda OK. Umaze gukanda OK na hano ukanda OK, ubundi ugatangira ugashushanya. Iyo tuvuze coordinate tuba tuvuze x and y coordinate, but na z ibaho, ariko hano tugiye kureba x and y coordinate. Turabizi kuri Cartesian plan haba hari x and y. Iyi x rero ni horizontal, then y ikaba this vertical one. Dukomeje kumanuka hano murabizi ko wenda iyo umurongo ukomeje kumanuka hano ni plus na ni plus. Tugiye gukora rero akantu kameze nk'aka rectangle gato, batugendeye kuri x and y coordinates. Okay, tugiye guhera kuri point 1 iri kuri x 10, then na y 10. Ubwo ni point A ifite 10. Okay, kugira dusetinge zino absolute coordinate turaza tugatayipinga, ariko dutayipinga tumanjije gukirika kuri line cyangwa se polyline cyangwa se ikindi kintu dushaka gushushanya. Tuvuge rero ni hano kuri line, ndaza nkirike line, then nze nandike 10, 10, ubundi enter. Murabona ubwo aha uyu murongo uhereye kuva hano kugera hano harimo 10, then no kuva hano kuri x kuzamuka hari 10. Ubwo ni point A 10 10. Okay, then point B mfite 10 30. Okay, ndaza nandike 10, 30 enter. Okay, murabona hariya ubwo ni ku 10 x then y 30. Ubwo nkomeze point C iri kuri 50, 30 enter. Then point D iri kuri 50, 10, then enter. Then the fifth and last point is on 10 10. Nkaza hano ku 10, 10. Iyi rero iyi murabona ni absolute coordinate, yo yirifera kuri 0 coordinate, kuri x aba ari 0 no kuri y 0. Iyo tuvuze 10 10 tuba ari 10 duhereye hano kuri 0 no kuri x tugahera kuri 0. Mbese amapoint yose aba afite reference from this 0, but kuri relative coordinate duhera kuri point iri the last point. Tuvuge n'urugero hano nari mfite 10 10, ninza rero kuri point ya kabiri ndahera kuri rya 10 ariho haba
origin but tuzayibona kuri video igiye gukurikira iyi. Thank you for watching guys, subscribe kabisa irakenewe. See you